clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vek ule tun truma chuan Assam rifle son chhuat chung chang le Assam rifle hi engwanga son chhuat du nge kan ni ti kan ngai thla ho dona aziak tu hi puke lalthan kaya ani Assam rifle ne na inti buai sangkha zakwa som ko pariat April ninga sang ni som ni panga zozam ani ni som ni pakwa March sangkha zakwa somriat pariat tlai thimhlim atranga 22nd Assam rifle le mipui kanin ti buai chum khan atir te lampang atranga omni ma ila eng ma ziakada kalo nei silova khoi molaya ziak mu tur omle zeu thin ma se keima khiat na kha kaloring tok tlata ma se hei kum tam liam nuwa mi te khiat tura ziaka handa don meu chuan chiang taka khiat a loi kalo nei to mang tlat lova thil ni dan dik tak khiat sual le sei sual ka hlau boxi a khretur om de waka ngai mi engemo ka zo la in ka khiat bak soilo kamang khiat riai riai tlukpo an lo khrebik to hlom silova kamang khiat riai riai chu kan thai ve mai mayange o kolasip atrangin lelang turin aizol kalau kala ma se bas kanan lo wangin veng hluya kan in puya ria katumta aizol boruak hip khat bok nen khonge tlai thim hlimatanga zan thlengin mi chevel kan thlir teang ti in code road ton tir lungrema chuan keima chawin ka thu chu March ni somni pakwa sangkha zakwa somriat pariat ani reivak lo nuwa zodin lamatanga local nu pahni hian kantrin kwalama sipai le mizowanin tibuai va pheive vatru anron tita ka thunna thangloka chuan kan thian pa zamten bar asiama rang takin a inleng te chu ka zukpun vata kan tlan pheive ta ngala mi an lo pungkhom tam to hle 22nd battalion Assam rifle sipai lumum SW anala zurui buai chu motor kalvel ti buai khopina lo khosa chu ti lai tak chuan puming dai lo wakhiang te India sipai captain hlui aizol SP ni mek chu alo tlan hlova sipai zurui buai na siam chu man atum lai takin zurui thian pa zurui ve tho chuan SP chu kut thoin aron ti buai vele ta ani chuta tang chia chuan buaina aso sang chhota thil thlen dan zong hi ka hreseng vek bik lova ka hriat lai chiang lo ruain kan soilor puat ange atoi theyang berasoi ka tumanga ti sual pala ngai dam ka dil ngal boke veng tina information mic in puan ngal ani mi pui kan pung chak hle ma se man ronei ang chem seiro kherle thil dang silai kengpo enge moza tan om ma se an chelek langwak lo ba ka sipai ho kha ka thei turin anom tlat lova an kemle banker vela an biru tlata sipai silai me po masak ber tur kha khita quarter guard chaklang tukver atanga anron tin wang kha ka mu kan om na kha zodin bastan thlang hret so ani khi anron kap don ti le chaklam ko pang phen lama tlan karwala midang po anron tlan ve ngal mi pakhat anron ka fu kha zodin cinema hall bulkot zone vel tak aminin ka hria zankhwa in kanin epa mun sang che kan ni mi che dan zong hria theilo silai po mun sang atanga pu kani street light lovom chetok an om police po an tam khop mai ma se tang rual vek kan ni sipai ho kha an biru veka ma se tong pong lu chu ngot chi an ni silo kholaya nge min lo chan don silai le bom engzat nge an kol kan thre silo akhat tokin an du na lai atangin an ron kap le thin thin a urdu nge mai mi puyan thin urna sa si lu chu mai tumpol kha an tam si mishing kanin chan nem lutukang ti hlawin prominent citizen mi za kai deuh tur khan zodin traffic duty post satang khan thu soin ban an phar thina keitak ngial po ka hanlon ve ani khanglan kha chumi zan chuan mi pali an kap luma hliam enge mozat an ombok
damdoi ina hliam da le buai puin kan ri lui bok damdoi ina khan sipai mandira vai pathian ban ron puvu vu tok te kha anom boka pui mep takani sipai ho anron in lar du silo lu chua chien ni bok silo ti chuan chumi zan lai pel nu deuh chuan minol pui chu kan trin ta ani azan khatna hian kan thian pa ramdin aveng hlui veti department a thok chu an ka fu ve a ar hung chunga civil kan trin kota ake an ka nuwa ron bok wak chua atum chu adul vela anon kap le chiama ataksa a silai mu pasari alu tani mituar chelani a nithum nu april ni khat sangkha zakwa somriat pariat chuan atlin tangang lo ani kan thian pa hi vo in thlengin kala theihil theilo ramdena hian a thi tur hi a relok a ang hle tlai office bana an len na thin nu hena hei kale khapoi mo hon hi local thala ka chung te lo pedonia ti in ramle nam ma ni mi zo pui te chan tumin thi huamin akal ani ka theihil ngai lawang atuk ni somthum thathum sangkha zakwas somriat pariat zing atangin kan pungkhom tamle tiala ar ho biak in chak bung bula zon ni zana exercise pa aka atak anka lum tak ha chu alo omraya dar som pakhat vela dc office judicial rooma kavalu lok lai takin silai ri kan thele ta kan omna kha assam type ani si starting chin rem phena police inspector form ha ut tenen kan bokle tarup rupani chu hemini hian mi paruk an kap hlum le a mandir lama om ho kha anron bitum berani bethlehem veng nu nau polai mandir stepa ading chu anau fu silovin aron kap thutopa khatarang taka boy som ngal tu te kha an wa huain an wa fak om em anun na ero chan thei ani ta chuang lo afa kha alo ladam zelte ani chuan he thu te hi lo chiar ve takang mo hemini hian mi pui in chil buaina a kolasip nu walai mel tha danglovi an chil lumbok ani nen khan ama lokin kanin be nge heminia boruak hi aturu lutuka thilom dan kha anam maidon lo lutuk ti hria in sarkar khan curfew apuang ta a khati laya Mizoram Director General of Police DGP Janak Kumar poin hun rei tak rambuai nuwa remna siamani nu loka hetia buaina bok al chuak le tur hi kan rem tilawani tunang hian rambuai piklai berpo khan thila thengai lawani ati hial he thil thleng hi India Sarkar le MNF ten remna thuthlung anzi atanga thlasom ni na ani he mini March nisom thum sangkhazkwa somriat pariat hian mun tinatangin police anin phur khoma 1st Battalion MAP ronphur police trucklian am veng atanga lo chhochu bazar bungkon aron chuak chia ar howin an lo mu thei chia chuan driver chu anon kap chata ma se alo kun man chia achal dar zone chia motor dar thalang chu akop hotani hun rei tak mu thein anda nge sipai ho chulu chua thei an ni silowa tuile electric kan han shrek ta a nisom thum pakhat march sangkhazakwa somriat pariat zing tak atrangin an tlom ta a an area muntina flekvar an tarwara an mani po ngui lapa an thufar han mu chuan an vai sual an ni silowa an khongai thlak letling zokani ti chuan sipai ka hlum zong chu som an ni a chil hlum pakhat nen nun na som pakhat kan chanta ani chu hliam na tak kha anom boka sipai helicopterin phailama phur te kha an oma pakhat phei chu helicopter thlok lai chunga a thi nge in ka hria
hliam thile po anom nual mai thei heti hun lai hi pulal denga chief minister lai ani a minister le sarkar kai hnoi thil heti hun laia thule hla kalvel le politics kai hnoi thil reng chu ka soilawang mi mol ho khan tul mi alo le so to mi alowa in chir the na le in hial na in siam le don he boy na hi arangina na mai lo e ma india sarkar po angong na le a mi puithin rim chu are mai don lo ti hria in rem na siam dan songa palai turin cop commander lieutenant general v madan le director general of Assam Rifle lieutenant general malai kumar te anron tir vata mi puithin rim so sang lutuk thlem dai nan ati raboi na siam tu sipai sw anal chu manhalin achung thu chu brigadier hova bod dinin an relang tin 22nd battalion Assam Rifle hi son ngal an ni ang an ti a Nagaland ta an son tapoka hemi te hi Tripura atang local hlim deuh chau an ni a an omna masa a po mi puinen boina an nei wanga ronson an ni om le nga le he boina wang hian ama athil lo om to ai zola tanga ar son du chu alo ri ring zual ta hle ani khati laya India Today chuak po in Assam Rifle ho chu hel om naram ram boya om etilovin mun lailia mi puinen in po takle thamuang takinan kho sathina ma se he boina wang hian ar son chua chu mizote politics lailum lu tu ani to anga khopui lailia an mun nuam tak ikhar za laya zawle kum tam tak an nun nuam tak chu khopui dai fema an pemsan atul ngei don ta ani he sipai pakhat anala ram in tamluat man chu awato don tave ati nge ani ti chuan he boy nei na ti pun lun ar son chua thu kalzel chuan mason chozelin ni som panga march sangni somni panga chuan Union Home Minister Amit Shah hovin aizola Assam Rifle nen chuan then na bia thu kan loin hlanta ani kha ole khatizong khani sela thuziak dang chiar tur a omle ni chuan kanon chiar zel donia clear tu le ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye